Assalamualaikum dostlar. Biz bugün iskeletin ömrünü sürelim bakalımız. Bunlar benim uyum. Aracı olsa biz giyim koyamızda. O zaman yağı koyamızda. Uzuğa çekelim. Uzuğa titimiz deyinde indi. Gazıranda isteyimizde. Bunu cidildirge barlığına şabulca sekin varız. Uzuğun yağı bağlı. Gözümüzde içerik zaten dağılır. Ağlarak. Yanlış şey. Allah'ın yüzünü öldürüp alalım. Yaktan men bir avulda ölüm қазір сол ауылға барамыз біз. Bir avulda ölüm ол жақта бар әйтеуір бір ауыл. Қазір барып сол ауылды почтаны шығарып айтайық, короче. Мына аяқтан көрінеді ауылды почтаны шығарып, короче. Қарайтын скелеттің кәдімгідей. Скелеттің өмірін түсіріп, короче. Сосын достар, видео түсірмеген үшін кешіріңіздер мені. Скелеттің өмірі. Достар, тағы да екінші сериясын қаласаңыздар, лайкты қанша жіберсеңіздер болады. Қадалып тұра тұрсын. Қазір сіздер давайте шпанасы оңға жеткізіңіздер. Пожалуйста. Ал кеттік банадың үшінші айында. Бұлардың көлемдері бар. Болмаса бытшыт болады. Ал давай үшінші айында. Жоле. Жүргендер капатыстың бұршықпен жалан барлықтан. Садақпен қырық. Басына хет жүр қойын бәймін. Шу. Öldürdük. Ben öldürüyoruz. Öldürüyoruz. Adamız. İzledim. Adamız. Bana yardım. Kaçtık. Kayda gitti. Yoş. Necati öldürüyoruz. Kullanmalıdır. Şimdi basına koyayım. Bunun ancak paket bu. Terecisin belirli şurada. Çıkarım senin tüm bozağı iskelet tutarım gelecek. İskelet tutarım gelecek. Bir tutarım gelecek var. Yurtlıkta senin artısın. İskelet tutarım gelecek. İskelet zombi tutarım. Nalam koyayım. Na. Öldürdük. Na.